Martin hoye! Beka igore. DJ. Kibore idia. Martin Kibore Buyamono Maya hoye. Hebu nione salamu ya Simbarati. Haya, nataka mnipatie salamu ya mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nikisema ODM tunasema tuko tayari. ODM. Nikisema Kibore mnasema naongea Kibore. Hii ni Nyamaiya. Ninto wanyamaiya biyamuri. Ikorera hango iga soko boko mwasipisi mwaweta. Biyamono. Nuna wantama ya. Intwe etuachirega iga asoko mwakero yo minto Kibore debe. Muma etamuna mwoko ngonte konu. Mwatenga. Wano tigamba tebye. Una more iga. Mwamesire iga. Na ene una moko ruga ni mate muaruara. Ebira ombeta ngotoro kabire ga iga. Ntobwata matunda. Amatunda inko batigera tore. Moko genda nyomba, mogore chumi, mogore sabuni. Ese bona. Mbare nga bagote baiga. Bagote nane patio die mudiwe liwaro. Mbare nga bako ngama iga Simbarati. Bono. Hello. Aba ginamora. Aba kungulende. Aba kunguti gato kure. Ngenda mari setebe. Mwate wanaki Kibore ime. Ima setebe. Kibore ime. Ima setebe. Binuna wantaba ya. Tigato tebe iga. Mtutu ato muga iga. Nomo deputy party leader ODM. Hello? Etuato muga iga nomo deputy party leader ODM Okorokomo ske Paul Simba Arati. Oyoro mugavano Kisii County. Ngwacha more nga twezi pia komare deputy party leader. Tobwata seyo minto Kibore. Toanga magoko igoro totebe ngokomo aton chukura. Biyamono tiganya saba saseni. Hata wakijisikia waambie mubaki hapa vile tumeongea, nyinyi kula hiyo pe. Hiyo ni haki yako na ni taksi yako. Sawa. Wangapi wanapenda Raila Amolo Odinga hata kama amelala? Mnapenda Raila Amolo Odinga? Mko haki mnapenda Raila? Kwa vile tunataka kumuonyesha heshima ya mwisho, hiyo kura yako patia Kibore kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Tulia na baba. Joey. Nyamaiya hoye. Simba netaya. Abantu baminto tigangireli bageli. Ko batebimbi mona sogo chagaiga. Na boy ko basabe kura ko batebia omotie nyoyo. Tarehe 27 Kamuranche. Bali gaiga na bali motali gaiga mande mubatebie. Tarehe 27. Baboke mapema mambi kabisa. Bake kurase Kibore. Bake chama ya ODM kuratari bo. ODM. Kibore. Biamana sana. Kibore Udenaruta nyakondora Tiago samba mwasambire Wose mwana kondora gintene na sanga
mbia mono chitariki chaikire twakwanira mang'ana yara mange kibore nkobora ari ostari kobora ora oliri gosara oria abagosoka bono ko barigere litore mbakora oria kibore ari tinda igumura itaba bagakana kimwakora iga kibore no mwana ino gostari oyo ino airanso abagosenaki bondo tabasa korusiko ache ko batebigento kende no anyo to gweto gari seino aeto isaini bosebono na isaine como amore chosipi abago etago changana kitoko batebi batemense menga omongi gwete aiga matukari onsipi twabori richikura monto tanya gotoikange bone karo muhamesire igana ryo montago chagotoikera abangina mora monenche kibore amarieta nenkoro kurutu kerubo kibore nande karankoro kurutu kiboro abaire Naomi abantu baye ngetu n'abantu bane ntoigwana ine tariki 27 mambi ndete koraba gontangana rege tueke nondo tete gotorente rogo chaga iga toko motebinga potelea mbali kibore mino ne tuamongi gwete aiga noninka aiga nonsogete igoga iga beirarai seito Simba kibore ne Simba ono murai hey peleka pale kaule chaluo ODM damu damu peleka pale kwa wanaume enda machoka enda chola chini esabari yo mheshimiwa Martin Kibore mbona yacha akire litukoli ya leroga omo deputy party leader we kama ya ODM Simbarati osori ya magoro ime igomune kiama tuachakire gazi egwike yengi manotorega iga